Said Dr. Catcher said time with that swat. Not time with that so. That's a Dr. Catcher said Medimafo bi wa odima yare for sawan yare. Asem when you Christo new crime, you say so when ya a munti a sepra cope. Me kada sa na pesa me cho say Dr. Time da so teme nchen. Na wada so awo Medimafo Herbal clinic ya. Nyankopon nam ne so edima o manfo nti wo sawan yare. Dr. Mpacho Machi. Yeah, Enna. Obia hoye. Obia ti apapa. Nyankopon so sha no mo adwuma nkoso se de nyame dodom wo no. Oni Ghana fo ni wiase fo chiche because obi o ha onim haba mapa nso ne ne fie fo na de se mo ho yare. No kore pa. Ti eni obo nse ne fie ni bibi tu ne pe na wo fa fichire ho no akofa ba na oni ne fie fo ba wo de no. Wa ma aso ewiase so. No kore. Nyame sha no sha wa adwuma so. Amen. Ugu so at the time to tonkrofo yare so. Se kura de enya sam ketwa. Sa yekeka. Se die inshira enka ewlade nyankopon. Amen. Juma odi doctor etie ewo ebu akwa agugu kumase no. Eburo enipa adwene ene entiase so. Gise obi a oma ho. Beka enura anano man bi ba ho. Wo se wono ne sofo ebehunu se o kwa koyiniti no sofo no se se wo wu na wo hia na onkan kire no. Adenti. Wo se enya wu ene ye yawada. Anano kwasiada meni masafo ma behwe o. Wo fie. Ye ba ye no stroke achewa wano achia. Ye pagyaw ana yatimidi nsuo anankokokora ye de amawo a jese ye bu akonta na enya de se obeba enipa tibia mu ena anasa ochena. Esa sorry for kosa no so mo ne di nkra no. Na kwasiada ye ba ho na ene yawada. Mehia wo se wo kwa koyi utidi a bepatwo yesi beberewu a omutim be yi omhwadi se wawu na wo be yi ohwadi a woni meni enkra o so fu ayemi o no da bi me tini me bi ase anu se aden na wontini me bi ase o se me call Medimafo Herbal clinic. I see. Dr. Time da so Dr. Noah what the time eto yale fo yale yeso na afa na mate ase se twrensemo a ese muni dua na banfo na habansa yale na afa na abamu afa na san twrensem no abamu ama wiasema nyina because enya Ghana fo nko na ba Medimafo Herbal clinic anano duadai jama abrofo nyina dila no so di ACC no eya na nka pese obi a menene beye interview bi aba ho no no ade nani behwe sa wo ba ho na wo do ani behwe a enka metenasi a o ma meme nkasa Dr. Yenya ma ho kra na yehu no TV so yes medofo de hu no TV so ye Medimafo Herbal clinic won say ya trabo dynatifi eti se wa wo hwe dan no esi ho yi a na ye twa mu so kire wo no wo de hu wo honom no a na ehia ma se onko ho a obeje achinie yes because yaresafo bi edima ayarefo yes wo honom a wo de hwe hai so no say ti doctor enye se mo de haban na sayade enti efidie so wo ho bibi biada okọ hospital bia lab bia obehia se okọ kolebu ye se koye lab we bia no oba Medimafo Herbal clinic ye bi ho enti ye hu yale kora hawo nipa no ba etwa so ko be scan koye etwa so be ye bibia ekire se wako aban ayale sabia kese menkan ketwa no akese disa komfort no chini kolebu mu se ye se kokoye bia no ye bi wo Medimafo Herbal clinic enti ye nya ye wie pe ni emu se yale we na hawo enti na ma doctor timide time eto yale because yale na kasa mehu enti menya hu pe wie pedi a minimisa yale we na nsa obedwane enenan obedwane na awotwe obedwane enti Medimafo Herbal clinic no she the doctor tie na yale sabia ho light nkwa ebobo ho no na je say we no awona de okra no ura ho no o de obehu wo we ni so nkwa de timi ma ho hya se to wo mi kan kra wo fie enti say na ya na wo ko clinic na wo say doctor empempi no se te Herbal clinic aya na e ka se ba bi chochopo bia ye beba na haban bi ni ade na gu we hwe ho yeah na wo aso na wo gina me gina
obi dan mu bi a no hospital no twa kire na wo ba ho na ba bia hwe a ye pia nipa de ba soro ye the red carpet nyina seso oh Just only payare da home crown, woman and Indian acro. Doctor say, why oh, as a nipa, yali yame. Me kind of na woman be a muffin can I one another bar. Or the doctor me would have crown and the whole crowd me. Or the doctor me be wood our hand. Yali and me de bar me chicken woman who was swinging. I just say, and you look on me who that. I see me who be say crowd. Enti bebro ho be wura hokora na no anya ayaresa enti na mama no kasa no me ne ya adwen de kire say yes etora bia ye yanka say ye fiefie mu kura yete no ekuyen no kura wa u fie ho a wote no efi ne adwendwen ne how bi ne basa ne ohia ne ahokire bi nti na eku na wa he ho kama fo na doctor to say nyame adom ni ayaresa na chinyina no san so wo abafu nimdie ya ye de kan nyina ho eye bibia me for the number no because as I say baby ayedi nkomo na do ne wo ho wani so no etumi ema o arehemu what I say etoda bia ho eye gidi o yare bi o ho a meken wa yare be to say 10 years emfa ho say acha wo so but ujidi se me kona se doctor betumi de dakwa to me yare so a unso ujidi no tima ahoto me bo a me so the number no ate 0244 774282 0244 774282 and now phase 0500 727215 0500 727215 me so number no numbers na sanso gu o screen so wo hwe na se ne bo no be ye bibia ma wo de fa phone no kura atwa ebrepam no na wato bo asia save ne ye but me ne wo anka number da so go screen so de meto me bo na mabobo na metumi asave if say time eda so a kwa doctor at the time beto so ma doctor wo ho no wo hu yare be na ntimi nsa doctor ta ka se bisa gise de wowu eiza oh if na wonya ne no ono pe na wontumi fa ne mbasa na ju obi anopai obi wo hweye a de wontumi fa ne ma ho ye de wowu epe na wontumi fa ne ma yale bia because Medimafo Herbal clinic apart from owufuo on say nyankopon na ye yale safo nokre yale nyina yale safo eye wulade enti say ye woni pa bebre me ka say last week man bi ba ho woye me pese me boni din ono say wo yare ya che na wo ba ye no doctor say obagi ne 1005 and no tua 500 the man you say ye ka say onkoje duro no say wonu so wonim say ye say gise wo ye say onkoje duro na wo ba o de akana de aba no onu so wonim say ye say onko fie na wo nya balance na o ba o de aba and wo ko fie eto so wo duro fie no obi say na nkrofo kwan ba no o fa so esayale because yale ya me de ko hoi ya meduru bi anso yes I aje me 500 eso yale ne ko into wo ba ni week no say me ba ye no ma meduru so me hwan de atome sa na mo sa yale ya na ene yeti de be ene want ni ka say onko no te ne ni won mi say yes ye won fa sika ne so so ansa na waje duru ba okọ ye kura wa no meduru no ba ye no kura no because wa ba ya resafie atono because wa ba ya resafie yes wa ba ya resafie adano last week my be to was a doctor on tinie me biase was ne video free be 6 months ne video mu chichi nse ye di eja ya so eja na wodem na ehihye no se what washroom echen won one if because there be ese wo washroom a wo gunsu gunho wo tika mu banyina na video mu chichi no ba wa ba beduru Medimafo Herbal clinic don hwere mienza wo so doctor as ye de mi eche air condition mu me video mu adwom ya kese mente bibia onya no adrosu na me wo be pie mo ha ye wo tete games say wale e bia wo tu bi ache ye wo dame wo ho wale wo ho ye wo ludu wo ho game bia ye wo niema bi ho ko boko esika fofie ye tenam to adonko no ne gina bi sisi ho ba betenam to adonko upedamia upedamia beto enti sa games na ngrofo ye wo se na yale no kora no ne wi da fise o yale nti obi wo ho kora no a
adwendwen ho tebo bote awamwa no etimi ma ne yare etimi oba na wonya sa agudie we kwa Kenya no bi ho anya yare mpo no yare o bibi ne ha no hia Kenya kakra ena wadwen sa afo ni nyina ya dwen ni nyina ho tu enya sam ketu e wo Medimafo Herbal clinic enti ye de si ho se oyalefuo bia anope obia enkai se Medimafo Medimafo Herbal clinic yalefuo bia de make I say kai se wo yale ya Medimafo Medimafo Herbal clinic ya etinye bia eni ho ewo ho enti ye ka cho yalefuo bia omra mepiem ekwan ne de se kwa me na nka ho asem because enknafo agiatum ehun se ade akyin ene anope ko hwe enknafo eguwo obetima hwe de ba 20 afiri atoa so enknan sa gezebe obia na even abrofo bedila so asai na broni agi biduratum na wote Ghana hasame de mempe bidura na woni de wo keka yes empani kra se edede kwan wo hoi enwa enti no wo yare a emfa ho ne baabi akokọ nyina won sesi form bia na ha ne last stop bi nsompo a aha na wonu maduro yes etoro bia wa hwenura ade achi okwabra na sesa gu nanim na wo mene konimu a na te se nipa emobo bi mpo a hampo de bia na nkwanko ye duro bebre saa na so ho na abenya yaresa no medofo numbers no ego screen so me sa abobo de ama meto me bu ase abobo yi na so to bu ase asebu na de akọ Medimafo na doctor the time ato ya de so 0244 774 282 0244 774 282 and afi 0500 727215 0500 727255 esan say doctor say de wo pe ena nyame ama ne ho tumi se wonya ne mra nkwamunti ohia ba be ma na nya djuma e ma no kra ha bebre ma na nya djuma ya nam de asem ma no ne e fa ahe kosi he osisie stroke no de be wo de o kra na ntimi ni de na nipa se wo fon tu yare a kona doctor fa time to so ana me bua no tituru wo mo mani ani frafo e snap ane hu nwa obi a wo de wo hwe me na wo so wani wo huna de yesi asai kura doctor se me show na wotwe pe Yankopon Adom so tumi odi a mensa obetimi snap ane ama wi ati nyine mo se wo kan ni match break pa because ye kwa ye bay medofo wani kura umpo na ye den na wani no temato aba ho doctor ye na wase ne ye fancy ha na susuju ho atini o de aya na opasem na Medimafo ewo eye ebuakwa agogo kumase abonten so tie ni ye o ebuakwa agogo kumase abonten so doctor Mpacho meni ahwefo da se jo ebusia meni doctor din komo na wie Mr. Otweme me ba na ye din komo fufuro